Quite nice, Rhys. Bit odd though, isn't it? That we're leaving. Ydy. Ydyn ni wedi cael tymor a hanner. A does neb wedi marw ar ôl bwyta pasta pesto mared. Cari ti really, Mans. Ond mae Crispin yn cael y marciau gorau am y bwyd tymor yma. Yn bendant. Moussaka to die for. Dwi ddim yn gallu credu bod y tymor drosodd yn barod. Na fi chwaith. Bob traethawd i mewn. Pob darlith drosodd. Mae'n pob can yn wag. Dwi'n gwybod. Mae'n teimlo fel 2 wythnos, ddim 3 mis. Ond byddwn ni nôl yn y jiffi? Mewn chwynciad chwanen. 29 days and 18 hours exactly. So well i fi fynd i ddechrau pacio. Fydd mam a dad yma cyn bo hir. A fi, yn bus yn gadael mewn 2 awr. Lift to the station. Diolch. Mae taith hir gyda ti, Crispin. Pryd ti'n gadael? Straight after I drop Rhys at the station. Faint o amser bydd y daith yn cymryd? Mae Ynys Môn yn bell. 2 awr? 2 awr a hanner? 4 awr? Near enough. Ond dros 4 awr os wyt ti'n stopio. Dyn ni'n gallu neud eich llestri. Cerdi. I'll go pack. Pwy sydd wedi gweld fy controller? Fyna. Wyt ti'n hoffi... Sanau! Sanau. 1, 2, 3, 4, 5 hosan. Beth o ti'n mynd i weid, Lily? Dwi ddim yn cofio. Pwy sy'n wrth y drws, tybed? Mam, you're early! Oh, I couldn't wait to see you again, good day, love. I'm excited to have you back home for a bit. Nice to see you again, Ellis. And you? Speak Welsh to her, like you did with me at the start. Yn araf. Mae'n braf gweld chi eto, Mrs P. Dych chi eisiau te neu coffi? Oh, coffi ys gweled i'n dda, Ellis. Cacen siocled, Mared, Rhys, Crispin. Dych chi eisiau llaeth a siwgr? Oh, llaeth ys gweled i'n dda. How do I say only milk? Dim ond llaeth. Dim ond. Dim ond llaeth ys gweled i'n dda. Iawn. Ar y ffordd. Come on then, let's get the plates and let's have some cake. Diolch yn fawr, Mrs P. Cacen fendigedig. Dach chi'n angel o hyd. Anfona fangel gyda cacen siocled. Reit. Mae mam a dad yn y maes parcio, felly dwi'n mynd. Mae'n siŵr mynd rwan. Mwynhewch y gwyliau pawb. A Rhys, dwi eisiau ffon hoci nôl tymor nesa. Gai fenthyg yn dros y gwyliau. Pretty please, cariad. Cei, ond sbia yn y sel am mynd i hyn. Oh, Carrie, please. Tara. Tara, Mared. Hwyl. Sut mae dysgu Cymraeg yn mynd, Mrs P? Sit. How's it going? Dwi'n hoffi'r dosbarth Cymraeg. Ble mae dosbarth? Where is the class? Mae'r dosbarth yn y coleg. Faint o'r gloch mae'r dosbarth, Mam? What time is it? 11? No, that's not right, is it? And we've only just done time as well. Mae'n 11 o'r gloch. You have to use old numbers with time, so it's 11 and 12 for 11 and 12. That's my girl. 11 o'r gloch. Right, siarad am amser. Rhaid i ni fynd nawr hefyd. I got that. You've got to go now as well, haven't you? We'll see you later, all right, love? Oh, and before I forget, rhywbeth bach i bawb. Mae hynny'n greit, mate. Arbennig, diolch. Mae hynny i mared. Ti mor dylentog, Rhys. Really, it's a masterpiece. Ydy? Might be worth $1 million, wouldn't you? And don't worry, I'm pretty sure Mared won't let us forget about group chat. What was it called again? Amser sgwrsio? See you. I'll see you online soon. Bye. Hwyl, ta-da. Right. Well, I'll let you two lovebirds say your goodbyes, and I'll see you in the car. Dwi'n mynd I lanhau'r gegin. Cool.
Dyma ble cwrddon ni am y tro cynta, ar y stepen ddrws yma. Dwi'n cofio. Ond roedden ni'n siarad Saesneg. Dim ond am dipyn. Rwyt ti'n siarad iaith y nefoedd yn hyfryd erbyn hyn. Bys ein od siarad Saesneg gyda ti nawr. Dwi'n gwybod. Dwi'n gallu siarad Cymraeg. I love that it's okay to throw in bits of English every now and again, neu siarad bach o Wenglish. Dwi'n hoffi siarad Cymraeg â ti. A dwi'n hoffi ti'n hoffi fi. A fi. Dyna mae cariad. Welai ti mewn 29 diwrnod. And counting. I'll miss you. Byddai'n gweld eisiau ti hefyd, Lili fach. Hwyl Elis. Wel am y tro.